konsensi along niltum tim Karbi Anglong hinpen joint parliamentary meeting ke rakyat tengpen je long kerat troka konsensi tame kacing ri lapen ke hai lapen kacing thura sayang deng la soarat amai pi bidam nai pulo unity victory and prosperity pare lilo pulo soareli ki bidam athe bangela puina joint parliamentary decision atek party lapen government jelang pet pen si ki bidam lo ki bidam athe bangela puina Karbenglo autonomous council election apu niretum rat amai pialong mate emisia tum tame rara kesung laso memorandum video hala sorara kesung am ha memorandum aputha kapicun jiaman emisia tum tame lamjak pilo lapen ke Dr. Himonto Biswa Sarma tame long korat so konsensi tame nilipen damra petlo kempina lo tin tame lasi Karbi Anglong isia purkimolo ye India long tawe pin lang isibeta political party etomsi angton 26 konsensi ta haila lasi haila bajone si rat pange din tumhan tim Karbi Anglong tumhan confidence isi hidung dolo mane je rara tumban ke tim Karbi Anglong phan mane Bharatiya Janata Party phan si ninge thepik taso ninge thepik ajoine si nile tumda mathalo je along tine konsensi tame election or alam chak pempleng nangji u laso pache ton si 26 konsensi long dai tu mai bidam lo lapen ke 26 konsensi long tame ye hajar amuni tum armu na je jeng dum lo lapen ke akapre political party PSLC lapen congress atu tame nile tu party ke claim ke dam ke mesena joine si mane ke central committee mane regional committee mane ke mondol committee claim atung mane ke local committee da lahai ke claim no committee tu manda me jiriain si BJP long na chope au lasi long korat so galo ra tum na ngachera lasi nil tum tim Karbi Anglong hin pen alang li tum pan purwang thula pen kachuru paje lasi non ke bangji Christmas nang le bom lo Christmas la pen ke ningkan Ingraji ningkan kimi la pen ke rongke Karbi rongke la ke thom pangrum pet pen la long tina konsensi arat ke doan Karbi Anglong arat ke doan akhai ke doan la pen ke kidu ke plang ci puwe pin abang puang pen tuma phan an ga do we phan dan itu tim Karbi Anglong pen puang tu la pen ke empu mukrang irasinya ayu jume itu kain benta hang ibo lasi ke banjiar ni antame la son sin lang tum na cerap citu thelo nang to media through pen la pen ke talang tum bin pura lo nang pido along tina konsensi da yalang tum pipia sayang deng ke nang sok nang ke pipia sayang deng sirat kesung lain ni tum bantok ki bin pura lo nang pido do hola ha bin pura lo tek ben dire tum rim pakka la pen RDP rat nang pia bin pura lo RDP sinir tum atumi isinir tum official meeting dolo do pensel ada nitum officers ke doan principal secretary ben chenglok DDOs ke doan atau ben chengwai jing sai situm je pulo hukum pilo je hithiru yang mo nang tum adim na klong dam pen umri dam pen je nang tum moda adim na klong dam pen umri dam pen nang tum lang dam pen estimate rabjin pen nang yang pu ni tum dam taben rabjin pen estimate jong sinang kilo pulong the tasote ben ni tum next disciplining board long ni tum thapon ko lapen kya scheme ketan pulong te tum chief minister pen chingwai ko hai chief minister pen chingwai si hai scheme lang ke state government central government pen ke banti man se te tum lapen ke do ana sayang deng bin pulong lang pian tame ni tum laning kan hiniang bong assembly election aprang kapeteng edje pan se tum bori pon fokus ni tum chingwai ching sai pon lo lasi nona bang genir tu mai Karbi Anglong bang man mani pan ka sorsa asor bang gabe itu mai kosonsi rara pan kosonsi ke cing on thegi asa yang denge claim pon thegi ma lai sin tum rara pan ta ke thak ile tum yong se ning si pet pen yong si dolo plong te saya ang deng tin dele tum chunji la pen ang parta le tu ba jilding klipen ke song handbrake tame ning si pet pen party thorom chi pupe pin pen yong se idu ke plang chi pupe pin pen yong se litum yong se hang lo plong te handbrake ta litum long weg di pusi rara phata ni tum than
rata kesung a development na bangke tum claim pon bomji rare kesung bin porolo nange piana homu bangke ni tum isi siben kapichun je phane tum kapuri pon je phase ka siklo lasi mane political party tu ke nonata tumi hata social media long thek long je mantun ne ge pupo je election rem jara philong te election na he ko be pupe election result ave beklang kle ko pupe election result pijat pelong te mantun ne ge bluetooth pen transparent lasi tum kere mantun ne pupo lage EVM si chok che BM sin chok che pot lasi ala ke ni tum election kere ni tum thang rat vote nge pipi lage chok che puli mantun ne ge lage election na conduct ki chok che election na conduct ke chok che pulong te election si participants unde de nahi election ni chupati dunde de nahi stala ta rem de ra fisi pupo o election na conduct ka chok che ada election ke chok che illegal laso ka conduct ke puta dak karbiang long ke wang cheng lo governor ye semi ki pi election ke hai tum phat la ben chief minister ra to la bahinia theng no si chief minister la ben governor a theng no si dada ke semi pi lo la bang kora tro ka bang fu bang pata la si non da konon malom pang dak thulo je non emisi tum ke ekdom court hajil dam nang loke tumi social media lo kading ya la me thang ke thek re thek nai lo pu che kro bang se tumi hata anra ra phan pachubai je MDC tum non court ke dam lok lo high court ke dam lok lo padak se ekdom FDP re chipila hajil dam nang loke high court inut IMC ta dam de dak si thek lo ke nang atumi da 19 ni le tum jut lo rata mai pi atumi ya bang ne tum dak review meeting do lo ko pi ni bang ne tum bang ge tong lo te kona se high court ke dam lan darar phan pachubai no na do bom lang ko atumi hata ningje lang na tum social media thek long po da tum lang long te oda pula da re-election ke do wek po to la sinang le to media through benit than for re-election ke do wek po no ninkan ko Election gitu. 2027 ke do wek po lage la sinang ala re-election do wek po tumi heta kan ningge bang pu fanile reply pilo re-election ke do wek po 2027 na ninkan ko lage do wek po lage jok tak ader bang chine la yok tak khang ne lo lage do wek po lage sono bang lan cholo nang tu mana choro lo sob nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta